takut kepada Allah. Dosa. Rombonganna keluarga almarhum Ye Manting Mbak Tunek Hilda Pasande Rumbe Makale, rombonganna keluarga almarhum Nenek Kapa Lampio, rombonganna keluarga almarhum F Damen Kalolu Lampio, rombonganna Nenek Oi Rantebao, rombonganna Nenek Nisa Katangka, rombonganna Nenek Ponno Katangka, rombonganna Papa Orel Sarapung.
abangan tanda di bolong. Diang pangeran temanikna tetongkonan di kasirigatu di katangka ampulembang. Sau menta dulu rek ke inde puang diganti bintoen rono manda daute angin datu na bintin daute sondong gulawan mekor kolondong lako ba lembang neruyang kaboro lako pentutuan lipu naruyang salarika na tundan tangtongan dika tangta tiro rakatau tangta paraka matanta si turola siaran ni si rampun si suluan ni bae pulang apa siapa midaka tu nenek ni tiang-tiang limbong darah mana sariwan mi tepo apa mi leso karuan mi daluk sang puluhan mi bidang talung puluhin dua susi sarita tolam banteng toma tahun norong torro siarang rokote garugaan pulembang di salisangka di darandang palelean nunisong sisuluan diong te inan di pamatua induk di pabano karurungan taruk turiyang na tongkonan malabi lalasukan daw rena kay sungan di maya-maya lamay banua kasali padang ribau tongkon pantarisan makarain na taruk turiyang na padang rilampio lalasukan daw rena guwalibasi tiumba pantarisan makaraing na patendeng na padang ri sarapung tongkon pantarisan makaraing na padendende na padang ri rumbe lili lembang na basekakan na talu lembang na padang ma patang lontok kapa buah na karua buanan nan penanian na lo umpo aluk madika tiumba pantarisan makaraing na patendeng na randan langi palil dende na lilian nuran dio may padang ri manukuari ngan siang baralamba si barubarana patendeng na telepongan tondok pantaranak na telililimbang na padang ritongko na loloan buntu tongko toti randuk saungan la telambun na padang riba setangana membaliang dondang kila mengkirik tiponi padang nanai dendan panikuan tedandanan sangka tunan nang indedandan palelean dirundunan bulu si bayu si elena di saladan si pododo dodo sangkalam mana nanai tientan ninde tuang amuane dendang panikuan parangka sang loro tandung bayu si elena te kalandona sangka dodo sangkalam mana layu kuna dandan palelean langan dirundunan bulo langan taping karapai mas solanasang tapi lalunduni lindo mairi laki kuat tabeta termoroko tahun nisong parayamo tegayang madandan sulat bintoen ma paran-paran nah tarana kabalaran nampak naloluan rantean tuyutang pindaura na talangan si tirolindo si manta perupa angga anak nadadian bungsu nakianakan taruk turiyang na tetongkonan
Laki-laki ke laki-laki. Laki-laki ke laki-laki. Aku makakatawa naman. Hindi ako makakatawa naman. Iya. Langkah pertama laku kita untuk peperangan pada saat pulang. Menetama tinggal sini sa SD dia tadi ini mak barisi. Kipa Mabuso Palembang nih pagantinan bulawanta si daru nabinan latanay pataru impo palanday tujuh nakatongkonan talantia loto temo pakotontongkan lamang uri tanda tinaran lamang nakukumba di yung suling kararaata laun tete ulilian tang tipia kabanang law saladan bisara tang tibil levantasi rokoriwan malabita ki diong ma meresaru rok pasaran daran to kumuadin ni mani katang palapiran katang kuburan limbong rok kesuling kararata laki kuwa da ataban ni madiong bating da takang kanan matu peinawa sa madina tapator nilong bangi kalando na buntu tapaw ni sung maya may lay gunatan ite
Mungkin nasiupa, nasusi. Ya maduro katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nenek Buleang. Sama seterusan sang tiang karana keluarga almarhum Nenek Buleang Tongko. Turampo untan data sikira ramakamban untuk ding bulawani buku tang sederan rampo mga tangkian suru. Lain deki alang liter A sitaruinan nomor bisa nomor 2. Sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nenek Mode. Keluarga almarhum Nenek Mode Lampio. Turampo untan data sikira ramakamban untuk ding bulawani buku tang sederan rampo mga tangkian suru. Lain deki alang liter B sitaruinan nomor bisa inan nomor 2. Sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Ure. Keluarga Nenek Ure tongko. Turampung tanda tasikira ramakamban untuk ding bulawani buku tang sederan rampo mga tangkian suru. Lain deki alang liter B sitaruinan nomor misa nomor 2. Sitaruna katongkonan kamarintinan na Dr. Intan Dr. Batang Jomai Jogja. Turampung tanda tasikira ramakamban untuk ding bulawani buku tang sederan rampo mga tangkian suru. Lain deki alang liter B sitaruinan nomor misa nomor 2. Sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga almarhumah Nenek Muna. Keluarga almarhumah Nenek Muna Tongko. Turampung tanda tasikira ramakamban untuk ding bulawani buku tang sederan rampo mga tangkian suru. Lain deki alang liter A inan nomor misa nomor 2. Sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga almarhumah Nenek Ute. Keluarga almarhumah Nenek Ute Isong. Turampung tanda tasikira ramakamban untuk ding bulawani buku tang sederan rampo mga tangkian suru. Lain deki alang letter I inan nomor misa nomor 2. Sitaruna katongkonan kamarintinan na Dr. Alfred Bandaso. Dr. Alfred Bandaso Jomai Manokwari. Turampung tanda tasikira ramakamban untuk ding bulawani buku tang sederan rampo mga tangkian suru. Lain deki inan nomor misa nomor 2. Sitaruna katongkonan kamarintinan na Tabu Batu Papa Epe Pumala. Turampung tanda tasikira ramakamban untuk ding bulawani buku tang sederan rampo mga tangkian suru. Lain deki inan nomor misa inan nomor 2. Sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga Dr. Andus CN Bandaso. Keluarga Dr. Andus CN Bandaso Batu Nenek Lai Lamai Banua Kasal Lebau. Turampung tanda tasikira ramakamban untuk ding bulawani buku tang sederan rampo mga tangkian suru. Lain deki alang letter H. Sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga almarhumah Nenek Appe. Keluarga almarhumah Nenek Appe Sarapung. Turampung tanda tasikira ramakamban untuk ding bulawani buku tang sederan rampo mga tangkian suru. Lain deki alang letter A sitaruinan nomor misa nomor 2. Sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum J Manting. Keluarga almarhum J Manting Batu Nenek Hilda Pasande Jong Mairumbe Makale. Turampo metanda mali tutun kaborok lago tobalu. Lain deki alang letter C alang letter G lantang 20 misa 22. Sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nenek Kapa. Keluarga almarhum Nenek Kapa Lampio. Rampo untan data sikira ramakamban untuk ding bulawani buku tang sederan rampo mga tangkian suru. Lain deki alang letter B lantang 20 misa 22. Sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum F. Damen. Keluarga almarhum F. Damen Kalulu Lampio. Rampo tanda tasikira ramakamban untuk ding bulawani buku tang sederan rampo mga tangkian suru. Lain deki alang letter B sitaru lantang 22 misa 22. Sitaruna katongkonan kamarintinan na Nenek Oi. Nenek Oi Rantebao rampo metanda mali tutun kaboro lako papa ana Oi. Lain deki 10 kasira 20. Sitaruna katongkonan kamarintinan na Nenek Nisa katangka rampo metanda mali tutun kaboro lako tanta kada. Lain deki lantang 10 anan. Sitaruna katongkonan kamarintinan na Nenek Ponno katangka rampo metanda mali tutun kaboro lako tanta kada. Lain deki lantang nomor 10 anan. Sitaruna katongkonan kamarintinan na Papa Orel. Sang siturusan sang tiangkaran na siya Papa na Orel Sarapung rampo metanda mali tutun kaboro lako tanta kada. Lain deki lantang nomor 10 anan. Nakikuha lasusimo sang araraata. Lasusimo sang araraata bagantianan bulawan ta kikambio santung jo batang adikadeta. Kikabiriti bulawan dio tondon to batangtan na tontong ki antingan payo-payo lako batang kaleta kita rarabuku tu rampo mak tangkian suru. Kumua lasitiro marampa ki Pak Niko Pak Pirri na Nenek Laipantan inde inan protokol. Dak tambo oi omale sidaka ya tuntangan ni tangkian suru inde inan protokol. Nah jomai
anak-anak dadian bongsu nakienakan taruk turiang na tetongkonan kumako mintu na painan kalua ta rampo tongkon maindun tamate ada na katongkonan lantiang lutotemo ditimang mak bulusang lampa di rande maau tang kilesuan.